Naam, aw niyan jama' bukun patay. Dagbos niya siya dihay. Ilong mo, malaika. 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 Sigat muntahal jumu' am la? Sigat muntahal jumu' am la? Malaika. Kunin itungon mo yan, Sheikh. Malaika, sigat muntahal jumu' am la? Yalla, shabab. May tabukon. Malaika, ano yun? Patay? Ano yung baris niya? Ang baris niya, Medina. Jayid. In sigat muntahal jumu', dumatong puasin alif patay, dua harf atawatu, inggi itong niya patay. Tamam? Turan niyo. Masabih patay. Ba, haut sin ba, iban sin ha, patay. Qawanin, haut sin nun, iban sin ya, patay. Iban sin nun. Tamathil, haut sin tha, iban sin lam, patay. Ampain ini malaika, aun sukun, sa inday di. In haut sin hamza, iban sin ta, fatha, bukun patay. Ang kanda bukun siya sigat muntaha al-jumu'. Jayid ya shabab? Naam. Tayyib. In sila ini tuwi ni, hangkan sila nahin ang mamnu' min as-sarf hambuk dan reason. Amurin ini. Tamam? Aun yan isim mahin ang mamnu' min as-sarf duwain sabab. Amurin ini nasabot ko ini. Siya min taud nila. Naam. Muna-muna al-alamiyah zaid at-ta'nith. Al-alamiyah, hatisin alamiyah alam. Ngan tuod. Ngan bang bukun ngan tao, ngan hula. Ngan sin hambuok, hula atau ngan sin tao. Tamam? Plus ngan pa siya sinamuin tao tuod, plus ta'nith, babae. Bang siya ngan tuhila. Pagubos, manunjuki papababae, may nang siya mamnu' min as-sarf. Naam. Biasim biyad diin. Zainab. Uno pa. Zainab. Uno pa. Faisal. ميسرة. وماذا أيضا؟ طلحة. Ini kataan muannath. Mamnu' min as-sarf. Law min Talha bukun kang anusog. Hudhaifa bukun kang anusog. Naam. In ma'na niya nga anusog in lapal niya babae sa baunta. Tamam? In babae in ta'nith tu. Ano naman? Lafzi wa ma'nawi. Lapal niya man si ma'na niya babae. Biasim biyad diin. Zainab. Maryam. Lapal niya, in lapal babae, in ma'na babae ra. Aun yan, fakat ma'nawi. Ma'na niya sadya. Biasim biyad diin. Biasin Zainab. Biasin Zainab. Tamam? In ini kaina. Biasin Maysara. Aun pata, in ma'na niya babae, iman aun pata niya, lafzi wa ma'nawi. Ma'nawi ma'na niya sadya sa way alamat ta dahin doon. Biasin Zainab, ma'nawi. Aun yan lafzi, lapal sadya yung babae niya, ma'na niya usog. Biasin biyad diin. Talha, Hamza, Hudhaifa. Nga usog ini kataan, sa inlapal niya, babae kataan. Intu yan mamnu' min as-sarf da. Lang mo an Aishata, lafzi wa ma'nawi. An Zainaba, an Talhata, Talhata, bukun an Talhatin.
عن معاوية تمام عن حذيفة ممنوع من الصرف unin sabab long mungan tugila plus ta'nith haunin ta'nith din doon amoy tuwin ini makna niya mansin babae niya ta'nith pa alam pa pwedeng kita mag-i'rab bang ko magbasa hadith an Aishata bukun kau iman an Aishati mamnu' min as-sarf in Aisha yung sabab ngan tugila alam plus ta'nith ngan babae tamam an Aisha اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ونين سبب لعلة العجمة لعلة العلمية للعلمية والتأنيث إن سبب لهم علمية سبب سين علم proper noun تغلا إبن سين تأنيث تمام مفهوم يا شباب طيب إن هكروا طيب before kita mari hikarwa in Hind ممنوع من الصرف أم لا هند ممنوع من الصرف التواري هند لو مو رأيت هندا أتى ورأيت هنده سجة bangkau iman رأيت هندا بكون شيء ممنوع من الصرف تماي مأسية تنوين bangkau iman رأيت هنده لو مو ممنوع من الصرف مررت بهند أم بهنده جوابين aku uno ممنوع من الصرف atau bukan ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف atau bukan منجري بالدين ميتا asal satu kon mamnu ba't timay masya unin sabab kabayan ko unin sabab bukun na siya tani istami'u yagkhilafan sim mga ulama intabihu ngan babai thalathat ahruf 2 huruf sadya in gitungan niya patay biya simbiad diin biya Hind da'ad ngan babai yana da'ad Misr Laung sim mga ulama banging kaunan niya ngan babae inggi thalathat ahruf turaym batang inggi tungan niya patay yajuzul wajhan manjarin dua as-sarfu wa adamu as-sarf manjari muhinangon mamnu' min as-sarf manjari muhinangon masruf tumay masya manjari kau imyan ra'aitu hindan aw ra'aitu hinda marartu bihindin aw marartu bihinda Naam, sumagawa in kamatauran ding ha mga ulama biyakan imam tagdapusin Alfiyah ibn Malik in kanya lawnin arjah makusugin patay maun na siya hinangon na siya mamnu' min as-sarf labi awla raysin di mo siya hinangon mamnu' min as-sarf manjari kaw imyan ra'aytu hindan ra'aytu hinda aw ra'aytu hindan naam sumagawa tiyarjih sing kaibanan in mamnu' min as-sarf afdal kuno bang in isim yaun babae lit ta'nith tu batang inggi tung niya patay biasin Hind da'ad Misr naam tamam usna insyaallah طيب mari kita pahikarwa al-alamiyya zaid al-ujmah al-alamiyya زائد العجمة نعم إن عجمة بمعنى علمية ngan tugila ngan hula ngan tao عجمة بمعنى أعجمي بكون ngan عرب in original niya bukun ngan عرب
Bang siya kun nga na Arab, amin original Arab to din nagbutang, pagubos, hinang na siya nga tukila alam, mamamnu' siya minas sarf. Lesin biyad diin. Idris, kamatauran nga si mga kanabihan, mamnu' minas sarf. Idris, Yaqub, Ismail, Ibrahim, Adam, ano pa? Yusuf, Sulaiman, kamatauran ding hangan sing kanabihan, mamnu' minas sarf. Kamatauran ding kataan singan sin mga, kamatauran ngan sin amoy mga malaika. Jibril, Mikail, ra'aytu Jibrila, marartu bi Jibrila, tamam? Ishtaraytu min Jibrila, mamnu' minas sarf. Bang kawimi, alaw mo, dhahabtu ila إبراهيم إبراهيم إعراب تكون إبراهيم لوم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة للعلمية والعجمة تمام للعلمية والعجمة دوين سببا طيب mari kita pahikatu. In hikatu al-alamiyya ma'at tarkib. Maksud sin tarkib din ni tarkib mazji. Tarkib mazji. Matod ginisan sin tarkib aw tarkib idafi aw tarkib mazji. In hati sin mazji hinang nasya aswan. Dua in kari asali nila. Dua kalimah piyaglamu kayna tuod na hinang nahambuk. Mazaja hati niya liyamu kayna. Mazaja. In original niya, dua, kalima, liyamu gayna, hiyaybol na hinang nasyangan sinhambuk hula at ngan sinhambuk tao. Mithal ala dhalik, siya makaril ka ito, mithal, hadra, maut, hadra maut, hadra maut, ngan hula, tamam, haunin hadra maut, fil Yaman, in kari asali niya, hadara mautun, hambuk kalima, muzijata. Ma makna muzijata? Piyaghaybol na karwa na hinang nahangbok ngan amunin Hadramaut hayaman. Nalaw mo dhahabtu ila Hadramauta. Kayfa nu'rib Hadramauta? Ism majrur bi ila wa alamatu jarrihi al-fatha niyabatan 'an al-kasrah li'annahu mamnu' min as-sarf lil'alamiyyah wa wat-tarkib. Na'am. Isin na kay ngat singkit singan ramallah. Haunin hula ramallah. Ramallah hawno. Ba'labak. Hawnin ba'labak. Ba'labak ha Lubnan, ha Lebanon. Ngan na hula. Ramallah ha Iraq. Tamam? Kafarsusa. Hawnin kafarsusa ha Syria. Kafar batna ha Syria raisab. In kari asali ni Ramallah daing harama. Ibansin Allah, dua kalimah. Muzijata, piyaghaybol na karoon na hinang na, hambuk hula, ramallah ngan. Damik yan in ba'labak, in kari asalin niya, hiba'al, iban hibak. Piyaglamu kayo na hinang na hambuk hula, ba'labak. Nabang ko, mag-i'rab lang mamamnu' min as-sarf. Law mo dhahabtu, safartu ila, ba'labakka. Ba'labakka, isim majrur bi ila, wa alamatu jarrihi, al-fatha, نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب للعلمية والتركيب. طيب نسمونه مريكتا فعلمية زائد الألف والنون العلمية زائد زيادة الألف والنون ngan tao tawangan hula pagubus aun ziyada niya alif iban sin nun ziyada bukun kari asali زيادات نيا غنب أو غنب ألف والنون هرهول نيا تمام مثال على ذلك مروان سفيان عفان ونوبا عدنان إن عدنان أنين كرياسة لينيا دينها عدنة بمعنى أقامة عدنان ما معنى عدنة
بمعنى أقام. إن ألف والنون زائدتان. تمام؟ زائد جنب. سفيان إن ألف إن سين إن فاء إبن سين ياء أصل. إن ألف إبن سين نون زائد. إن عفان دينها عفة. إن ألف والنون زائد. إن عثمان دين سيها عثمة. إن عين إبن إن سين ثاء إبن سين ميم أصلي. إن ألف إبن سين نون زائد. كان دلومه عن عثمان ابن عفانة. عن عثمان ممنوع من الصرف. لكم من جري مقبسة عن عثمان ابن عفان نشأنا قوتود عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. تمام؟ نعم. إن سليني علم زائد أو ألف والنون زائد ما ينسل ممنوع من الصرف. بيادين ينبغي إعرابه عن عثمان. عثمان اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. أحسنت. سمن العلمية زائد وزن الفعل. Ngan tawa tawangan lugal pag-ubos hang katimbangan siyang karagbos siman timbangan sin fi'il. Tabi luwa na yung fi'il mudari' matawad tun maganggil. Kaya simbiyad diin. Ingan niya hiyadros. Hiyadros. Aun ngan tao hiyadros. Kaya ngatan hula Malaysia ngan na hiyadros. Na alam ngan sin tao. Pag-using ngan na hiyadros hang karagbos siman sin timbangan sin fi'il darasa yadrusu may nang siya mamnu' min as-sarf. Long mo dhahabtu ila yadrusa marartu bi yadrusa ra'aytu yadrusa marartu biyadrusa. Yadrusa ism majrur bil ba' wa alamatu jarrihi al fathah niyabatan 'an al kasrah li'annahu mamnu' min as-sarf lil 'alamiyati wal wa wazn al fi'l. Ang katimbangan aun din kanyo masubag na kung yan ni anak niya idhab. Mag-anak ko lang na insyaAllah nganan ko idhab. Na nanay nang natusog idhab ingan niya. Ang karagbos iban sin sigatin fi'l. Tamam? Karagbos. Na ang biya din yung pag-deal mo kanya. Long mo dhahabtu ila idhaba. Idhaba اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. نعم أحسنت. إن سمنوا العلمية زائد العدل. العلمية زائد العدل. Ngan tao atau lugal. Pag-ubos plus converted. Al-adal ini converted. Aun mga ngan, pag-convert si mga Arab na kauna. Converted siya rin nga ismul fa'il. Intaw nilang po taglimarat yu dahapalon niyo sa jakatan. In originally ismul fa'il sila katan. Besim biad diin. Biasin Umar, originally Amir. Convert hinang Umar. Tamam? Amir, ano na kita magsulat? Amir ismul fa'il, sahih? Convert nila atau divert hinang ala wazin fu'al, Umar. Ingan sin ini isim ma'dul. Isim ma'dul. Ma makna isim ma'dul? Converted noun. Convert siya rin no? Convert siya rin Amir. Unin sabab may ta-convert hasupaya imma na kumusog lil mubalagha. Tamam? Pilain taod nila ini ang putag lima rahapalun nyo na sadya. Isyo makatumtum, makarihil. Isyo naman makaingat sin mga converted noun. Patimbangan fu'al, Umar, Quzah, dahing haqazih, Quzah. Ano pa? Umar, Amir, Umar. Ano pa? Zuhal, dahing hazahil, Zuhal. Siyo pa? Qutham, dahing haqathim, Qutham. Convert. Pila na nasabot ko kanyo? Shabab. Pila na nasabot ko kanyo? Pila na nasabot ko kanyo? Amir, Umar. Zahil, Zuhal.
Qathim, Qutham. Ano pa? Madir, Mudar. Ano pa? Zafir, Zufar. Sulatan niyo. Pila na nasulat? Pila na? Zafir, Zufar. Jashim, Jusham. Jashim, Jusham. Ano pa? Jami', Juma'. Jami', Juma'. Dalif, Dulaf. Dalif, Dulaf. Asim, Usam. Asim, Usam. Bali', Bula'. Bali', Bula'. Hadhil, Hudhal. Hadhil, Hudhal. Pila na yung taod? Ha? Tha'il, Thu'al. Tha'il, Thu'al. Way, mahir muhar, way. Mahir na niya min ustads. Sa ka mo yan, nagpo-program ka mo timing. Masa ka mo. Asim, Usam, Habil, Hubal, Madir, Mudar, Bali', Bula', Qathim, Qutham, Hadhil, Hudhal, Dalif, Dulaf, عامر عمر زاحل زحل فاعل ثعل قازح قزح زافر زفر جاشم جشم جامع جمع jahi jumah. Hutag lima. Hapalan niyo yung mga mahinang nuhat kata. In katan nasabot ko yan to mamnu' min as-sarf in sabab lil alamiyati wal adl. Naam. Tamam? Okay na? Insyaallah okay na? Tamam? Naam. Bihaun. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. Inhi kapito. Duwain sabab. Hangkan sila nagkay ng mamnu' min as-sarf. Al-wasfiyya. Hukun na alamiya. Sipat na ini. Sipat zaid alif wan nun. Bang siya sipat. Pagubos. Aun pa alif wan nun. Zaidatan haruhul mamnu' min as-sarf ingwa niya. Miyasim biyad din. Naam. Sya'ban na mga syab'an. أو هنا ياري شبعان. ما معنى شبعان؟ شبعان ما معنى؟ فول تامي ها؟ شبعان ما كان سبنا شبعان لك لا حول شبعان ما كان سب. إن شين إن باء إبن سين عين أصلي دينها شبعة. إن ألف إبن سين نون زائد. In hati niya yung tao, lalo na yung kansub. Mamnu' min as-sarf. Lang mo, ra'aytu syab'ana. Ra'aytu rajulan syab'ana. Ayaw mo na nga syab'anan, masakaw. Mamnu' min as-sarf. Marartu bi rajulin syab'anin am syab'ana? Syab'ana. Marartu bi syab'ana. Mamnu' min as-sarf. Unin sabab lil wasfiyati wa ziyadati alifin wa nun. Naam. Patawad yan. Syab'an, Rayyan, makansub. Makansub, Rayyan, yaqdhan, bati-batian, yaqdhan. Mamnu' min as-sarf. Damik yan. Al-wasfiyya ma'a wazni al-fi'l. Wasfiyya, wasaf sipat. Pag-uwashang katimbangan ibansin fi'l. Biasin mga fi'l, biasin wasaf ahsan. Akram. Ang karagbos ibansin fi'l mudari'. Ha? لوم نعم هذا الرجل أكرم من زيد. أكرم من زيد. مررت برجل
akrama. Marartu bi akrama. Akrama sifa. Nakalabaya ko lang muhatao pati hulmat. Aw marartu bi rajulin ahsana. Bukod ko men bi rajulin ahsanin. Bi rajulin ahsana. Mamnu' min as-sarf. Lil wasfiyati wa waznil fi'l. Ang karagbo si Vansin, timbangan sin fi'l. In hikatunia, al-wasfiyya ma'al adl, converted. Al-wasfiyya ma'al al-adl. Imaksud sin wasfiyya ma'al adl, converted siya. Converted ding hauno. Ding ha, wahid, convert siya pat dua timbangan. Bangbukon, patimbangan fu'al, atawa maf'il. Dua. Wahid, sambil pahangpu. Converted siya pa, timbangan fu'al atawa maf'il. May nang mamnu' min as-sarf. Hinangunta kuno siya pa timbangan maf'il. In wahid, mawhid. In ithnan, may nang nauno. Mawhid, mathna. In thalath, mathlath. In arba'a, marba'. In khamsa, makhmas. Masdas, masba', mathman. In tasi', in tis'auno, matsa'. In 10, ma'shar. Convert nila. In umbol, dahil hambuk pahangpo, patimbangan, timbangan uno, maf'al. Atawa convert, patimbangan fu'al. Uhad. In wahid, uhad. In ithnan, thuna. In tu, thulath. In upat, ruba'. In liman, khamsa, khumas. Sudas. Suba'. Thuman, tusa'. Wa ushar. May taka mo, may nagbus. Atod nyo na pa mga kuwan. Tabi ho. In umbol, hambuok, pahangpo, converted siya parwa timbangan. Manjari siya patimbangan maf'il, patimbangan fu'al. Bang siya patimbangan fu'al, uhad. In wahid, uhad. Ithnan, thuna. Thalatha, thulath. Arba'a, ruba'. Khamsa, khumas. Sitta, suba'. Sitta, sudas. Afwan. Sab'a, suba'. Thamania, thuman. Tis'a, tusa'. 10, ushar. Bang patimbangan maf'il. Wahid, mawhid. Ithnan, mathna. Mathlath, marba', makhmas. Masdas, masba', mathman. Matsa', ma'shar. Ang po. In katanyan, mamnu' min as-sarf. May ita siya na mamnu' min as-sarf, ma'dula. Iban sinham buok, ukhar. Ganapan niyo. Ukhar. Dahing siya ha, ma'dul, dahing ha kalima, akhar. Akhar, ukhar. Akhar, ukhar. Convert siya. Akhar, nahinang siya, ukhar. Ha? Tamam? In katan nasabut yan ma'dula, mamnu'a min as-sarf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ha? Naubos. Tabihu, syabab. Okay na ito katan? In nasabot ko rin hapanagnaan palas. Dua rin sukang niya. Bang kasukangan sinduay ni hambuk na yung harwa, magbing siya pa original. Magbing siya pa original, tumayma kasrayban tanwin. Kuno? Bang siya isa. Kasuran alif lam, al, magbalik pa original. Lang muraaytu, dhahabtu ila masajidil Madinah. O dhahabtu ila al-masajidi. Bang kabutangan al, magbalik siya pa original. Tumayma kasra. Ataw mahinang siya mudaf. Sandigan siya sinhambuk. Lang mo dhahabtu ila masajidil Madinati. Mahinang na siya mudaf. Tumayma na siya kasra. Uno yung sukang niya? Duara. Kasuran sin al, iban sin uno. Mahinang siya mudaf. Aun sumandig ka niya hambuk. Tumtuman yung sadya niya ito. InsyaAllah ta'ala kapahaman yung katan. Wa salillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.